Samo malo, javljamo se iz, kako zove Republika? Republika socijalistička federativna Jezinac Velika Džamahirija, SFRJ, Jugoslavija. Šta ćete uraditi ko naruši granice Republike Jezinac? Pa ništa. Integritet i suverenitet. Ništa, logično da ću pustiti ovu marvu. Ovo je sve? mjesto pješadije, znači da očisti, da sve posere po narodu. Onda imam i one rakete, ono zemlja što spiči, pa te više ne zarastati tu više, kad te spiči i tu. Kako se zove ova kuja, ova ljepotica? A to je Hanči moja. Hanči, idi Hana, dođi. Hana, a ova što spava? A to je Fadil. Fadil, Opančić. Fadil Opančić. Znači, on je se ubio za opanke. Kako ide prodaja sad uz ovu koronu, da li se može sad prodati? Pa uz koronu ide prodaja pravo. Najviše žene uzimaju onaj magareći dio. Eno imam, to je najviše mi u potražnji. Ja ne znam zašto im služio taj dio, ali one vole ga. Vjerovatno ode im brzo, pa s time... Nije to bolan. Ostali ljudi u Njemačkoj i Sloveniji ne mogu prići. To je u pitanju najviše. Kako ovo ime ovdje prvo Magarac? To je gospod Magarac marke Dorat. Ono je gospod Magarac... Stani da vidim. Aj, vidi ono ti je... Stani vam, ne mogu im dobro razabrat. Mislim da je ono... Ulje ga zovemo. Ovo je sve moje, znači, marve. Ja lako gdje god idem, ja tapam po tuđim zemljama, i ja i ovce. Znači, mi tapamo. I gdje moje ovce prođu, tu travka više ne niče. Severinina štikla, nije ništa za ove ovce. Tvoje opanke prođu, tu travka ne niče. I u tebi su šare jake. Sare su jerane, nijesu na IMT-u ni jedno ovake, vidiš? Znam ja, vidim ja... A osjetiš li te koliko smrde, ha? Pa kolje je za oči, jera. Kakva korona, nije ništa za ovo. Evo, šarovi odmah se komiru. Evo, vidiš kako on ustaje. Ajde, ustani! Nema, lijeno, bolan. On je se ubio za vlade. Ne. On je se ubio za vlade. Da li? On more spavat i platu primat, znači, koji oni gor što spavaju i platu primaju. Dat mu mobitel sam još. Ne znam, za mobitela nije baš. Ne ide nam nikako.